Reka tukwibutse ko ingabo za SADC zatangiye kugera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse twanakubwira ko zije kurwanya umutwe wa M23 uhanganye n'ingabo za leta FARDC. Bivuze ko izi ngabo za SADC zije gufatikanya n'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC mu kurwanya no guhangana n'umutwe wa M23. Gusa twakubwira ko n'ubundi rya huriro ryashingiwe i Nairobi muri Kenya rya Alliance Fleuve Congo rigamije n'ubundi gukura ubutegetsi bwa Tshisekedi nk'uko ryabyitangarije kuri ubu rirasa n'iriri gutanga umuburo kuri SADC cyangwa se ku ngabo za SADC kubera ko uriyoboye Corneille Nangaa wahoze ari na perezida wa komisiyo y'amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma akaza kwitandukanya n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Nyine yavuze ko iri huriro ayoboye rigiye n'ubundi gushyira akadomo ku buyobozi bwa Tshisekedi. Uyu rero yavuze ko agiye gushyira iherezo n'ubundi ku buyobozi bwa Tshisekedi ndetse akavuga ko SADC nubwo ije gufatikanya n'ubundi n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni ukuvuga ingabo za SADC nyine zije gufatikanya n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bitazabuzira ishyaka gushyira akadomo n'ubundi ku buyobozi bwa Tshisekedi. Biriya bivuze mu gihe n'ubundi SADC yamaze gutangaza uyoboye ingabo zayo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse yemeje ko ziri gufatanya na FARDC mu kurwanya M23 kandi ku butumwa bwa SADC cyangwa se bw'ingabo za SADC bwatangiye ku itariki 15 Ukuboza umwaka wa 2023. No kuvuga ko zatangiye nyine kuri 15 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2023 dusoje. Ibiro n'ubundi biri kuba mu gihe n'ubundi ingabo za M23 cyangwa se inyeshyamba za M23 nazo zamaze guha umuburo cyangwa se icyo twagiranya n'umuburo ku ngabo za SADC n'ubundi zigiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya umutwe wa M23, dore ko M23 yatangaje ko rwose iryamiye amajanja ndetse yiteguye urugamba birumvikana. Ndetse twakubwira ko n'ubundi M23 yifatikanyije n'iri huriro rya Alliance Fleuve Congo ryamaze gushingirwa i Nairobi. Kuri ubu twakubwira ko n'ubundi Corneille Nangaa wahoze ari perezida wa komisiyo y'amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma akaza n'ubundi kwitandukanya n'ubutegetsi bwa Tshisekedi, yavuze ko ihuriro ayoboye rigiye gushyira akadomo cyangwa se rigiye gushyira iherezo ku buyobozi bwa Tshisekedi. Ibi rero yabitangaje kuri uyu wa kane ubwo yahaga n'ubundi ubutumwa ingabo za SADC azibwira ko nubwo zaje kwifatikanya n'ingabo za guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitazabuza ko ihuriro rya Alliance Fleuve Congo rishyira n'ubundi iherezo ku butegetsi bwa perezida Tshisekedi. Twakubwira ko mu magambo y'ubwite yagize ati turizeza SADC n'ingabo zayo ko tuzi neza imikoranire yabo na leta ya Kinshasa kandi vuba aha turashyira iherezo ku butegetsi bwa Tshisekedi. Ni mu gihe n'ubundi izi ngabo za SADC zoherejwe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagati mu kwezi k'Ukuboza bwari ku itariki 15 2023 aho zaje gufasha FARDC n'abambari bayo kurwanya umutwe wa M23, dore ko n'ubundi bivugwa ko n'ubundi ku itariki 15 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2023 aribwo izi ngabo za SADC zatangiye inshingano zazo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu kiganiro n'ikinyamakuru cya Daily Monitor, umuvugizi w'ingabo za Afurika y'Epfo Barbara Lopi yavuze ko misiyo y'ingabo za SADC yatangiye tariki 15 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2023 kandi ko ikigenderewe ni ugufasha leta ya Kinshasa guhashya umutwe w'inyeshyamba wa M23 nk'uko yabyitangarije. Nangaa rero avuga ko icyo abona ingabo za SADC zikwiye gukora ari ugufasha abaturage barenganijwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi, bitaba ibyo ibintu bikazahindura isura. Ibi yabaye rero nk'ubihuza no kuba uyu muperezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaragambaniye ingabo za EAC akazirukana kandi zaratangiye n'ubundi kugarura amahoro mu duce zabarizwagamo aho mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma rero yo gushinga umutwe wa AFC awushingiye muri Kenya, kuri ubu n'ubundi Nangaa arimo kubarizwa mu gace ka Kivu y'Amajyaruguru ahakomeje gukurikirana ibikorwa by'iri huriro byihuje nyine n'abarwanyi ba M23. Twakubwira ko rero n'ubundi SADC yatangaje uyoboye ingabo zayo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse yemeza ko ziri gufatikanya n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Umuryango wa SADC wemeje ko ingabo zawo zoherejwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku itariki 15 Ukuboza 2023 gufasha guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bw'igihugu ndetse bukomeje kubarizwamo intambara kubera imitwe yitwaje intwari ibarizwa muri iki gihugu irenga 260 nk'uko byagiye bigaragazwa na raporo zigiye zitandukanye. Kuri ubu rero twakubwira ko n'ubundi
tayari iyi mitwe irimo kutazana amahoro nyine aho muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ndetse kuri uyu wa kane nibwo uyu muryango w'ubukungu uhuje ibihugu bya Afurika yo hagati n'iy'amajyepfo ubunyishije mu itangazo rigenewe abanyamakuru watangaje ko ingabo za SADC ziri mu burasirazuba bwa Kongo kuva ku itariki 15 Ukuboza, ni ukuvuga ukwezi kwa 12, mu gihe ingabo za Afurika y'Epfo zo zagaragaye bwa mbere zigera i Goma zahageze ku matariki ya 27 z'ukwezi kwa 12 nyine birumvikana mu mwaka ushize. Bivuze ko zasangaga n'ubundi izindi zahageze mbere mu ibanga. SADC rero ivuga ko ubutumwa bwa DRC bwemejwe n'inama idasanzwe ya SADC y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma yabereye n'ubundi muri Namibia hari ku itariki 8 z'ukwezi kwa 5 mwaka 2023 nk'igisubizo n'ubundi ku bibazo by'umutekano muke bikomeje kuranga uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bugiye kumara imyaka hafi 30 buri bufite umutekano muke nyine, ndetse bufite ibibazo by'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yakomeje ivuga ko mu rwego n'ubundi rw'izi ngabo n'ubundi ingabo z'akarere za SADC zaturutse muri Malawi, Afurika y'Epfo ndetse n'igihugu cya Tanzania birumvikana barimo gukorana n'ingabo za Kongo za FARDC mu kurwanya n'ubundi imitwe yitwaje intwari ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa kuhaba kw'izi ngabo n'ubundi ngo byerekana ko ubushake bw'ibihugu bigize umuryango wa SADC mu gushyigikira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bikorwa byayo bigamije amahoro n'ituze birambye, kandi amaherezo n'ubundi bigashyiraho umwuka wafasha iterambere rirambye mu bukungu nk'uko byagiye bitangazwa birumvikana. Ndetse twakubwira ko n'ubundi kuri ubu SADC kandi yatangaje ko komanda w'ingabo ziri mu butumwa bwazo ari Generali Momwambisi ukomoka mu gisirikare cya Afurika y'Epfo wanayoboye n'ubundi umutwe udasanzwe wa MONUSCO uzwi nka FIB birumvikana. Kohereza rero ubu butumwa n'ubundi ngo bijyanye n'ihame ryo kwirwanaho guhuriweho n'ibikorwa rusange bivugwa mu masezerano yo gutabarana ya SADC muri 2003 azwi nka SADC Mutual Defense Pact. Ndetse twakubwira ko aya masezerano n'ubundi ashimangira ko igitero icyo ari cyo cyose cyitwaje intwaro muri kimwe mu bihugu bigize uyu muryango kizafatwa nk'igihungabanya amahoro n'umutekano mu karere, kandi hazahita hafatwa n'ubundi ingamba zihuriweho nk'uko byagiye bitangazwa birumvikana. Ingabo rero za SADC tayari zamaze kugera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse zatangiye ibikorwa byazo nk'uko byatangajwe ku itariki 15 z'ukwezi kwa 12 mwaka 2023 dusoje. Gusa uyu munsi ari kwibazwa, ese ingabo za SADC, abacancuro b'abazungu baturutse mu bihugu by'Uburayi, ingabo z'u Burundi zigera ku 6,000, imitwe yitwaje intwari iri gufatikanya n'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse imwe na muri yo ikaba arimo na FDLR irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, ndetse n'iyindi igiye itandukanye. Aba bose baba bagiye gufatikanya mu kurwanya M23, baba bagiye gutsinda M23. M23 nihuriraho n'aba basirikare bose, no kuvuga ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo, ingabo z'u Burundi nkuko tubizi zagiye gufasha FARDC, ingabo za SADC zije muri iki gihugu nyine cya Repubulika Demokarasi ya Kongo gufatikanya n'ingabo za FARDC kurwanya M23, kongeraho n'ubundi ingabo cyangwa se inyeshyamba zigiye zitandukanye n'abacancuro birumvikana. Aba bose rero bakaba baje gufatikanya mu kurwanya no guhashya umutwe wa M23. Umutwe wa M23 ukomeye bingana iki ku buryo Repubulika Demokarasi ya Kongo ihuruza amahanga yose ngo azayifashe mu kurwanya M23. M23 ubushobozi bukura he, dore ko n'ubundi yo yagiye itangaza ko n'ubundi ubushobozi ifite cyangwa se ibikoresho ikoresha nta handi bikura, nta n'igihugu na kimwe kitera inkunga, ndetse na Kongo yashinjaga u Rwanda kuba n'ubundi rushyigikira umutwe wa M23. M23 yarabihakanye ivuga ko n'ubundi nta n'urushinge rwaturuka mu Rwanda ruje gufasha M23, ndetse twanakubwira ko n'ubundi n'u Rwanda rwahakanye gufasha umutwe wa M23. Uyu munsi rero hakibazwa, ese iki gisirikare cya M23 giteye gite, ese kizabasha guhangana
n'aba basirikare bose bihurije hamwe n'izi ngabo zose zihurije hamwe zize kurwanya M23. Wowe urabibona uti? Duhe comment n'ubundi muri commentaire tubwire ese wobona n'ubundi ingabo za M23 cyangwa se igisirikare cya M23 kizabasha guhangana n'izi ngabo zifatikanyije na FARDC mu kurwanya M23.